Kitaan. Kitaan. Apo, Ay, may bagabigat, madam. nimbag nga bigat mo mo't manong. Pay, madam, nyajay. Ayun na. Umaya man lang manong ta. Umay ko man lang nga ibagang at iti libre nga kugit into no bigat idi barangay. So nga umaya man agilista. Nya, libre nga kugay. Ay na. Apo, madam, kamali kayong sama, tinatupwar nga balay, madam. Madam, kugit ako. Ay na, apaw, niya ti panagkitam kanyak, supaut. Ay na, apaw, madam, mangin insulto kayong sama, iti kabaranggayaw. Ay na, apaw, nakugit ako. Haan ako nga support, madam. Ay, kitaan. Kitaan. Ay, data, support. Ay na, apaw. Ay na, di dyan sa bali nga balay, ti pagilistaam. Sakit di umayo ilistan, nakugit akaon. Na po mangin insulto kayo sa mo ti kabarang kayo. Di dyan sa bali nga balay, ti papananyaw. Kita man pa garod. Suputata. Ay na, apaw. Ay na apo manong. Haan nga si ka, dagidi anak mo, tumay ko nga ilista. Ay na, apaw, madam, di bagbaga nga dagaw sa. Ay na, apaw. Pakipakitam, kastan tumo lang manong. Ay nga, kasta ka ba safe? Pakipakitam, kasta ni, kasta ka ba safe? Inyo. Dita ka man lang yan.